Inhliziyo entsha ngoninika yona nomoya womutsha ngofaka ngaphakathi kwenu ngisuse inhliziyo yetshe kuyo inyama yenu. What a wonderful glorious change. Ngachonga ukuthi ngizayilungisa leyana ngiscrape izono. Uthi uzasinika inhliziyo entsha. Inhliziyo endala uyayikhipha uJesu. Hallelujah. Abese faka inhliziyo entsha. Imanga sokutshintshwa kwenhliziyo sidlula ukuthwaphuluka kwenhlangothi zothwabheneyo. Sobe sithandekayo nxa uzalwa kutsha yikho ukuthatha indawo lokho. Suka inhliziyo yetshe kufaka inhliziyo yenyama. Umthetho wawubalisa ukwenza izinto kodwa ukufuna kokwenza kwakukhona. Amandla okususa izono ayingekho esivumelwaneni lesa. Isivumelwano esidala sasisibekela kuphela izono kodwa zingasuki. Namandla futhi ukuthi bangoni babe ngawatholanga. Nansi isikhathi sokuthi uThixo atshintshe inhliziyo yakho akunike inhliziyo entsha. Konke kulindele wena khathesi. Aphenduka namhla ekuseni uyasindiswa.
Siyabingelelana sihlobo zami, siyamkelana ekuseni ke nansi isikhathi selizwi lenkosi, asicimezeni sonke sithandaze. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe, ngegama lika Jesu weNazaretha siyakubonga Baba, njengoba ususilethile ekuseni sizokuzwa izwi lakho. Qala nathi Baba usibusise, khuluma siphile. Inhliziyo zethu Baba uzivule njengalokho wenza inhliziyo kaLidiya, sizwe ilizwi lakho. Baba uliqinise ngokuphilisa abagulayo. Thixo wami uzale kutsha, ungcwelise wembese ngamandla kaMoya oyingcwele. Imisebenzi emikhulu Baba uyenze phakathi kwethu, izimanga nezibonakaliso zenziwe Baba phakathi kwabantwana babantu. Siyabonga Thixo, sinikela konke esandleni sakho, sicela konke Baba ngegama lika Jesu Kristu weNazaretha ominjalo kuze kube phakade. Amen. Sibongile sihlobo esithandekayo ukuvuswa singabaphilayo. Namhla ke lilanga lokukhonza. Haleluya. Kuhle ukuhlangana enkonzweni. Kuhle ukuzokuzwa umthetho kaThixo. Haleluya. Silapha ezweni nje, sisentandweni kaThixo. Wasiletha lapha emhlabeni uJehova esithanda, uyiko wasithumela indodana yakhe uJesu ukuze bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade. uThixo wasikhumbula zihlobo ezinhle, wasikhumbula, wakhumbula uvumelwano lwakhe alwenzayo lo Abrahama. Lapha athi khona izizwe zonke ziyakubusiswa ngenzalo yakhe ngoJesu Kristu. Haleluya. Nathi singenile phakathi kwaleso sibusiso. Bonke abakhonza uThixo ngendlela yokukholwa, ngendlela yokuzalwa kutsha, bangabantwana bakaAbrahama ngokukholwa. Haleluya. Manje ke siyaqala ke kwabaseHebheru chapter 8 namhle kuseni. Ke sizwe lindaba emangalisayo yesivumelwano esitsha lesuThixo asenzayo, ngoba uJesu weNazaretha ungumlamuli wesivumelwano esitsha. Sifunda ke kwabaseHebheru chapter 8. Hallelujah. Verse 1 siqale khona. Limnandi ilizwi likaThixo, ake sizweni izihlobo. Kepha into enkulu kulezi zinto esikhuluma ngazo yilokhu ukuthi sinompristi omkhulu onje, owaya wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhulu ezulwini.
Yisikhonzi salokho okuyingcwele nesothente oqinisileyo eyamisayo inkosi engamiswa umuntu. Abapristi abakhulu bonke bamiselwa ukunikela iminikelo nemihlatshelo, ngakho kufanele ukuba naye lo abe nakho angakunikelayo. Otshiwoyo lapho ukuthi njengoba laba abapristi babe lezinto abazinikelayo besiyafikela thini bephethe iminikelo, naye lo qanjwayo ukuthi lo nguJesu Kristu, haleluya, ngumpristi omkhulu omiswe ngokufunga kukaMelkizedeki, haleluya. Yena lowo ke uJesu weNazaretha nguye okuthiwa lapha naye lo uJesu lo kumele abe nakho angakunikelayo. Igama lenkosi malibongwe. Kwakunikelwa imihlatshelo, imbuzi, kunikelwa amazinyane, kunikelwa izimvu, yabona ke namathole nezinkunzi, imihlatshelo yonke leyo neyamajuba kwakunikelwa ngabapristi kuleso sivumelwano sakuqala, isivumelwano esidala. uThixo wayekumise njalo ngaleso sikhathi, kodwa yonke imihlatshelo yayinikelwa yayilethwa kubapristi. Abapristi ke babephuma endlini kaLevi, bengabamiswa ngomthetho wobuprista ngesikhathi sikaMose. Labo baprista babesithi ke besiya ngifikela thini, babethwele into, igazi lesifuyo, benikela laphana ukuze kusitshekelwe izono ezazisenziwa ngaleyo mihla. Njengoba labo baprista babe leminikelo okwakumele bafike nayo eLathini, beyibe yimhlatshelo, yabona ke kuchiswa lapha eLathini. Nabo ke labo babesondela bephethe ulutho, bephethe igazi kodwa elingasilo labo, bamnanzelela khonapho babephatha igazi elingasilo labo, babephatha igazi lezifuyo ke bafike labo lapha banikele njengokuba kumele kwenziwe. EmaLathini amiselweyo kuthente wokuqala, bese kusithi ke umpristi abesengena ngesikhathi esimisiweyo kuthente wesibili endaweni engcwele ngcwele. Wayengena lapho umpristi ephethe igazi elokuba anikele manje elomhlatshelo wezono zakhe, kodwa ngumpristi wayelezono. Uyabona isivumelwano leso, wayelezono zakhe umpristi okwakumele la aqala anikele ngazo, abesizonikela ezabantu. Kodwa malibonga igama lenkosi, lokhu konke kwakukhomba okuzayo, haleluya. uJesu Kristu nguyena umpristi onikwe izwe lonke, haleluya. uJesu Kristu indodana kaThixo, imvana kaThixo, iwundlu elahlatshwa izwe lingakabikho, haleluya. Uthe mbona uJohane lapha eJordane, uthi yena bheka nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Naye ke uJesu weNazaretha uthi sefikile lapha, uthi yena ungilungisele umzimba, uyamuzwa ukuba lo mzimba lo uthwele igazi elizaba ngumhlatshelo laphana libe ngumnikelo. Belaphana besidla nabafundi, uthi thathani isitsha lesi niphuze kuso, lokhu kuyigazi lami elichithelwe abaningi kube kuthethelelwa kwezono. Uyamuzwa, sekhuluma ngegazi lakhe. Igama lenkosi malibongwe, elakhe lichithelwe abaningi, haleluya, kube ukuthethelelwa kwezono. Izimvu leziyana zihlobo zazilungisela abantu amacala 1-1.
indoda yayihamba leyayo, umfazi ahambe leyayo, umntwana ahambe neyayo. Khangela izifuyo zazisifa, kodwa kwakusithi umuntu abuye yena lo mhlatshelo wakhe. Kepha sefikile, glory to God, owayekhonjwa yileyo mhlatshelo, owayekhonjwa yilezo zimvu, lalawo machwane namathole nezinkunzi namajuba nenkwilimba. Lalela ngutshele, esefikile yena uthi lokhu kuyigazi lami, glory to God, elichithelwe abaningi kube ikuthethelelwa kwezono. Mark that, lichithelwe abaningi. Igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. Yimvana kaThixo le eyahlatshizwe lingakabikho, yimvana kaThixo esusa izono zezwe. Ngesivumelwano sakuqala uThixo asenza labantwana bakwaIsrayeli kwakumele kuhlatshwe inyamazana, kodwa zithe seziphelele isikhathi sikaThixo yavela, glory to God, imvana kaThixo yafika, izikhathi zikamlimu zagcwaliseka, iziprofito zagcwaliseka, wazalwa uKristu. Hallelujah. Owakhulunywa wathenjiswa nguJehova ensimini yase-Edeni, esithi yena inzalo yomfazi iyakulimaza ikhanda lenyoka. Yebo ke wafika uJesu oyinzalo yomfazi, owazalwa yena engelambewu yesono. Glory to God. Hallelujah. Wazalwa engcwele, nguye kuphela owazalwa engelasono semvelo. Igama lenkosi malibongwe. Kuyamangalisa lokho. Kuyamangalisa sikwenzelwe nguThixo zihlobo zami. uThixo, ilizwi likaThixo, hey wena, ulizwi waba inyama, waphila phakathi kwethu, sabona ukukhazimula kwakhe, ungathi indodana yaThixo ezelwe yodwa. Hallelujah. Esefikile uKristu ulegazi, hallelujah, ungumhlatshelo wezwe lonke. Khangela, nxa ulandela izinto lezi, kwaqala kuhlawulelwa umuntu munye, Adamu khonale. Kwaqala kungumuntu wani, lemvu wani, umuntu wani, uyezwa? Wabuya lapha ke ngesikhathi sokungabantwana bakwaIsrayeli, indlu, izimvu lezi zisindisa indlu, uyabona? Kodwa nxa sesibuya lapha kuKristu, hallelujah, akusasindiswa umuntu one, akusasindiswa indlu eyodwa, hayi, kodwa uJesu weNazaretha nxa esifa ehlatshwa yena, hallelujah, esivumelane nesitsha lesi uThixo akhuluma ngaso esisizwa namhlanje, uJesu nxa ehlatshwa zihlobo zami efike lathini, uba ngumhlatshelo wosindisa izwe lonke. Akula muntu osala ngaphandle kwecebo lesiphambano. Kungakho indaba yevangeli yashunyelwa labafileyo, ngoba kwakudingeka ukuthi bayizwe indaba le, glory to God, eyemvana kaThixo esusa izono zezwe. Yayachunyayelwa keHades. Mhla uJesu esifa, lokho esikuzwile ngePhasika, wakwehla, wabulawa enyameni, waphiliswa emoyeni, ahamba ngaye ukuyashuma ezomoya ababesebekuboshweni ngale, ababotshwa ngesikhathi lesiyana lapho uThixo ehlalela kade abantu kusakhiwa umkhumbi 420 years. Umlimu wababhubhisa bonke baye Hades, kodwa amhlophe balandelwa nguKristu, ngoba yimvana kaThixo esusa izono zezwe. So kumele umuntu wonke ayizwe indaba yesiphambano, baba nenhlanhla ke balandelwa. Kodwa ke uJesu esefile yena kwanele, akusafika uJesu kabili, hayi. Nawe wesihlobo sami nglalela, sokumele umuzwe khathesi, uphenduke khathesi, ngoba indaba ngayisayibuyi kabili. Akula ziphambano ezingu-2, senela sona siyane sikaJesu, kwenela sihlobo sami, wafa kanye ukuze ngaye izwe lonke lisindiswe.
haleluya, wafa kanye waba ngumhlatshelo wezono ukuze abantu bonke bazuzakale. Igama lenkosi malibongwe. Wasizuzela ukuhlengwa okuphakade, haleluya. Manje siqhubeka lapha ke, into esifikisa lapha madoda yibunandi bezinto zikaMlimu nxa sisizwa, glory to God, icebo likaThixo lokusindiswa kwezwe lonke, ukuthi naye uJesu kwakumele abe lento ayinikelayo. Yena kathathanga mvu kwesinye isibaya sendoda, kathenganga imvu eBethlehema, kathenganga imvu eJerusalema, kathenganga imvu eJudiya, hayi, kodwa yena qobo, haleluya, wasondela eyimvana kaThixo, yena eyimvu ngokwakhe. Igama lenkosi malibongwe, wazinikela yena. Haleluya. Asiqhubeke sithandwa sami, lalela ke ngendaba yesivumelwano lesi. Siqalise khona kuverse 3. Abapristi abakhulu bonke bamiselwa ukunikela iminikelo nemihlatshelo, ngakho kufanele ukuba naye lo uJesu, uKristu lo, abe nakho angakunikelayo. Uma wabe ekhona emhlabeni ngayengabanga ngumpriest, lokhu bekhona abapristi abanikela iminikelo ngokomthetho, abakhonza ngesiboniso nangesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMosi wayalwa nguThixo eseza kwakha uthente, ngokuba uthi, bheka ukwenze konke ngokuma owakuboniswa entabeni. Uthente lowano owakhiwa nguMosi, the tabernacle in the wilderness, leliyana uThixo wayemtshengisile ukuthi uzalakha kanje lifanane lelasezulwini, lifanane. Yebo, kwakungokwesikhathi sona leso, yikho kwathi wabheka ukwenze konke ngokuma owakuboniswa entabeni. uThixo wambonisa ukuthi alakhe njani, lonke ngama measurement akhona, lohlelo lwakhona nezigaba zakhona. Igama lenkosi malibongwe. Manje ke kuverse 6 kuthiwa, kepha uyamngelisiwe ke inkonzo enhle. uJesu lo esikhuluma ngaye uyamngelisiwe inkonzo enhle, lokhu ungumlamuli wesivumelwano esihle. Amen. Esimisiwe ngezithembiso ezinhle. Haleluya. Nasi indaba emangalisayo. uJesu lo kuthiwa lapha wamngeliswa inkonzo enhle. Uyakuzwa lokho? Ungumlamuli wesivumelwano esihle. Haleluya. Esimiswe ngezithembiso ezinhle. Igama lenkosi malibongwe. Izithembiso zakhona ziyamangalisa. Amen. Manje lapha izithembiso zalesiyana zazisitsho izinto zalapha emhlabeni. Uyabona babethiwa bazigcine ukuze bayengena eKhenani. eKhenani lalapha ePalestine. Babekhulunywa bethenjiswa ilizwe lalapha emhlabeni. Imithetho ababeyifakelwe yayibafundisa impilo ezabenza ukuthi bathokozise uThixo, abese bavumela ukuyangena eKhenani lalapha ezweni. Yebo, lichazwa ngokuthi yizwe eligeleza ubisi nezinyosi. Kulungile. Ilizwe lakhona lalilabantu futhi ababehlala khona, amaHithi namaJebusi namaPerizi namaKhenani. Kodwa zwana ngutshele, lo uKristu lo, haleluya, umele isivumelwano esihle. Amen. Esinezithembiso ezinhle. Thina ngesivumelwano esitsha, haleluya, ngesivumelwano lesi uKristu angumeli waso. Asiye eKhenani lalapha emhlabeni. Hayi sihlobo sami, ngasiye eKhenani lalapha ezweni. Hayi, lapha ke sesithenjiswe iJerusalem elitsha. Haleluya. Izulu elitsha, umhlaba omutsha, iJerusalem elitsha, eZiyoni emzini kaThixo, ondlela zalo zigolide baba. Umuzi lo ulesisekelo zakhiwe zenziwa nguThixo. Igama lenkosi malibonge. What a promise, what a covenant, what a testament. Izithembiso zakhona baba zisekuphileni okuphakade. Haleluya. Izithembiso zakhona zisithembisa ukuthi
babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayakubona uThixo. Amen. Izithi zona onqobayo ngiyakumenza insika ethempelini likaThixo ophilayo. Hallelujah. Amen. What a promise, madoda. Khangelani lesi sithembiso esitsha, khangelani izithembiso zakhona. Kuyamangalisa zihlobo zami. Hallelujah. Ngiyakunxusa sithandwa sami, akumthande uJesu. Hallelujah. Mkholwe. Yebo, phenduka ezonweni zakho nawe umkhonze ngalendlela le asidabulela yona ngokudatshulwa kwenyama yakhe esiphambanweni, ngokuvulwa kweveli nxa lidabuka kusukela phezulu kusiya phansi kwavuleka indlela. Glory to God. Eya endaweni engcwele kunika wena imvumo ukuthi sungeza ke ukhulumisane noThixo. Hallelujah. Izono zithethelelwe. My brother, kuvunyelwa wena, kuvunyelwa wena mntakwethu ukuthi uzifikele kuJesu. Hallelujah. Ufike kuThixo uzikhulumele laye, lihlangane, lidibane, likhulumisane ngendaba yezono zakho akuthethelele zona. Hallelujah. Ezesivumelwano lesesitsha, lalela, ziyathethelelwa, ziyasuswa. Esivumelwano esidala sizwa kuthiwa lapha ngemibhalo igazi lezinkunzi lezimvu lalingeke ususe ukona, lalikukhava kuphela, zisibekela kuphela. Kodwa uJesu Kristu uyimvana kaThixo esusa, mark that, imvana kaThixo esusa izono zezwe. Glory to God. Nxa izono sezisusiwe, sulemvumo ke yokungena embusweni kaThixo. Amen. Sulemvumo ke yokuya eKhenani. Hallelujah. Ezweni elilokuphila okuphakade. Igama lenkosi malibongwe. Zihlobo ezinhle, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela nami. Igama lenkosi malibongwe. How umhlabeleli uthi yena kakho umhlobo njengoJesu. Hallelujah. Ngaye madoda simi emuseni lo sithola ukungena ngaye uJesu kulomuse esikhuluma ngawo. Igama lenkosi malibonge, ngumlamuli wesivumelwano esitsha. Amen. Asifunde futhi siqale uverse 6. Kepha uyamkeliswe inkonzo enhle, lokhu ngumlamuli wesivumelwano esihle esimisiwe ngezithembiso ezinhle. Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingenacala, ngayingafunyanwa indawo yesibili. Kepha esola uthi kubo, bheka izinsuku ziyeza, itsho inkosi, engiyakwenza ngazo isivumelwano esitsha nendlu kaIsrayeli nanendlu kaJuda. Uyakwezwa lapha emazwini la sifumana ukuthi isivumelwano lesesidala uThixo wasisola. Verse 7. Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingenacala, ngayingafunyanwa indawo yesibili, kusobala ke ukuthi icala lakhona ukusoleka kwaso yikuthi besingafinyelelisa abantu ebungcweleni besiminya. Lesiyana isivumelwano lesiyana besingafinyelelisi abantu ebungcweleni besiminya. Manje uThixo kwakusenza ke izihlobo zami ukuthi izono zikhunjulwe day in and out. Zazikhunjulwa usuku ngosuku, umnyaka ngomnyaka, isabatha ngesabatha. Inyamazana ezafayo zihlobo zami akukhumbule zingaki. Nxa imulinye nayinye abantu bakwaIsrayeli besiyahlawula bakithi, indoda ihamba lemvu yayo, omunye uhamba lenkwilimba, omunye uhamba namajuba, omunye uhamba namathole. Bakithi khangelani izihlobo zami, kodwa zazisenziwa izono. Isivumelwano esidala sikhona, kasizange siqede isono. Hayi, kazange sibe namandla okubangula isono.
Asizange sibe namandla okususa izono, cha zasitshekula kuphela. Ulaka lukaMlimi lalupholiswa nje, kodwa umuntu aswele amandla okunqoba isono. Sivumelwano esidala sasingakuniki imandla. Hayi, sasingamniki umuntu amandla okunqoba isono. Yiko umuntu wayetholakala ekumpriest this weekend, next weekend ubuya lenye imvu futhi esekhuluma ezinye izono ezifresh azenzileyo, ephinde futhi wenza lezinye futhi lazona ziyanade hambe wayazivuma. Ngoba lalela sihlobo, isivumelwano lesi sasingekho ngaphakathi kwabo, akuzwe lapha, sasilotshwe ibhebheni zamatshe. Umthetho owawunikwe uMosi walotshwa ezibhebheni zamatshe. Abantu laba babefundelwe umthetho. Yebo, uThixo wababiza basondele eSinayi, wakhuluma kibo, wabatshela umthetho yonke nezimiso zakhe, kodwa kakulotshwanga kibo enhlizweni, bakwalotshwe ezibhebheni zamatshe. Amandla okufinyelelisa umuntu ebungcweleni besiminya ayengekho esivumelwaneni esidala. Kodwa malibonga igama lenkosi, uThixo wasebona wathi yena kulungile, sesikwanile isikhathi sesivumelwano lesi esidala lesi, ngoba uyasisola. Esisola kuThixo yikho wenza isivumelwano sesibili. Glory to God. Lesi sivumelwano esitsha, yiso esiza nenkosi uJesu ke. Ake sizwe futhi verse le, ulalele kahle sithandwa sami. Verse 8. Kepha esola uthi kubo, bheka izinsuku ziyeza, itsho inkosi, engiyakwenza ngazo isivumelwano esitsha nendlu kaIsrayeli nanendlu kaJuda. Uyamuzwa, ukhuluma nje uJehova, ukhuluma during the tenure of the old covenant. Ukhuluma ngesikhathi sikhona isivumelwano esidala, abese sithi bheka izinsuku ziyeza. Uyamuzwa, ukhomba phambili, kodwa isivumelwano sikhona, athi ziyeza izinsuku ke itsho inkosi engiyakwenza ngazo isivumelwano esitsha nendlu kaIsrayeli nangendlu kaJuda. Leso sivumelwano esitsha ke uyasichaza ke uMlimi kuverse 9. Singabi njengesivumelwano engasenzayo noyise msukwana ngaphatha isandla sabo ukuba khipha ezweni laseGibhite, ngokuba labo abahlalanga esivumelwaneni sami nami angibanakanga, itsho inkosi. Uyakuzwa lokho? Verse 10. Kepha yilesi ke isivumelwano engiyakusenza nendlu kaIsrayeli ngasemva kwalezo zinsuku, itsho inkosi. Ngiyakubeka imithetho yami ekuzindleni kwabo. Amen. Ngilobe enhlizweni zabo. Hallelujah. Ngiyakuba nguThixo wabo, bayakuba ngabantu bami. Igama lenkosi malibongwe. 11. Abayi kufundisa yilo afundise owakhelene naye, yilo afundisa umfowabo ngokuthi yazi inkosi, ngokuba bonke bayakungazi. Igama lenkosi malibongwe. Bonke bayakungazi, abancinyane nabakhulu. Amen. Hallelujah. Kulesi sivumelwano esitsha lesi, ulalela uverse 12, nanka amazwi amangalisayo. Ngiyakuhawukela ukungalungi kwabo, ngokuba ukona kwabo nobubi kwabo ngingabe ngisakukhumbula. Hallelujah. Glory to God. What a covenant. Yekubuhle besivumelwano madoda esithi nxa umuntu angangena kuso izono zakhe azisa khunjulwa.
kuyamangalisa izono kazisakunjulwa. Hallelujah. What a covenant. Yeah, lesi sihle kunesakuqala. Hallelujah. Igama lenkosi malibongwe. Esakuqala uThixo uyasitsho ukuthi wasisola. Uyazi wasibona sinecala. Uthi yena labo futhi oyise kabahlalanga esivumelwaneni sami. Nama ngibanakanga itsho inkosi. Uyazi imithetho yayibhaliwe yebo kodwa bona imithetho ikhona madoda. Ya. Bona imithetho ikhona. Ibhaliwe imithetho ikhona ethabanakele lapha babenza izono. Yikho babehamba besiyanikela, babehamba besiyahlaba imhlatshelo, babehamba kusiyachithwa igazi, babehamba besiya kumpriest ngoba in amandla okwekela isono babengelawo. Izono zabo zazilokho ziphinda njalo ngoba amandla okususa izono ayingekho esivumelwaneni lesiyana. Isivumelwano esidala sasisibekela ukuphela izono kodwa zingasuki. Namandla futhi ukuthi bangoni babengawatholanga. Lalela sihlobo sami, kodwa uJehova ngomusa wakhe ngothando lwakhe asithanda ngalo wathuma indodana yakhe uJesu Kristu ukuba ke yena abe ngumlamuli. Glory to God. Abe ngummeli walesi sivumelwano esitsha, isivumelwano esihle esinezithembiso ezimangalisayo. Lalela ke lesi manje sesilemangalisa ngoba lalela ama conditions ayo, lalela izimiso zayo. Verse 10. Kepha ilesi sivumelwano engiyakusenza nendlu kaIsrayeli ngasemva kwalezo zinsuku itsho inkosi, ngiyakubeka imithetho yami ekuzindleni kwabo. Amen. Ngilobe ezinhlizweni zabo. Hallelujah. Ngiyakuba nguThixo wabo, bayakuba ngabantu bami. Igama lenkosi malibongwe. uThixo kulesi sivumelwano uyaloba imithetho yakhe enhlizweni yakho. Uyabona ke? Imithetho kaMlimi ayisabalwa phandle, hayi ayisabalwa phezu kwamatafula kumbe ngithi izibhebhe zamatshe, kodwa isilotshwa manje enhlizweni. Uyakwazi ukuthi inkosi yathi enhlizweni yikho lapho kuphuma khona izinto ezimbi ezingcolisa umuntu. uThixo ke ulungisa khonapho. Igama lenkosi malibongwe. Igazi lika Jesu, haleluya, igazi lesivumelwano esitsha lifinyelela enhlizweni. Nxa lifikile liyayihlanza inhliziyo. Haleluya. Bese uThixo eloba manje uJehova imithetho yakhe enhlizweni yomuntu. Bazalwana abathandekayo, zihlobo ezinhle, ake libheke ubudlelwano obusiba khona ke manje phakathi komuntu noThixo. Imithetho kaJehova kasayifundi phandle, hayi kodwa isilotshiwe ezibhebheni zenhliziyo yakhe. Kanti kuqala izwi likaMlimi lisitshela into emangalisayo kuJeremiya. Ake sifunde khona. Jeremiah 17 verse 1. Uzwe ukuthi ngezisuku zonezo kusenziwa leso sivumelwano kwakunjani ezinhlizweni zona lezo. Jeremiah chapter 17. Hallelujah. Sifunde ku verse 1. Ukona kukaJuda kulotshiwe ngothi lwensimbi ngenhloko yendayimani. Kulotshiwe sibhebheni senhliziyo yabo nasezimpondweni zamalathi abo. Uyakuzwa lokho? Inhliziyo yomuntu besenza izivumelwano khona phana, kusenziwa isivumelwano esidala khona phana, kodwa phakathi kwabantu kwakulotshwe ukona kwabo ezibhebheni zenhliziyo zabo. Imisebenzi yonke yobumnyama yayiphakathi khona lapho. Imisebenzi emibi yonke kaSathane, imisebenzi yenyama yayilotshiwe ezinhlizweni izwe lapha. Uyabona? Asambe kuba seGalatia. Ubona ukuthi kwakubhalweni ezinhlizweni zabantu. BaseGalatia sonke masinyane. Hallelujah. BaseGalatia chapter 5.
Sifunde kuverse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala yile: ukuphinga, ukuhlobonga, ubunuku, ubufebe, ukubonga izithombe, ukukhunkula, inzondo, inkani, ukuphikisana, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukwahlukana, umona, ukubulala, ukudakwa, nokubhensa. Nakho kunjengalokho engisandulela ukunitshela ngakho, njengokuba nganitshela phambili ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaThixo. Uyakuzwa ke sihlobo esithandekayo, nansi imisebenzi eyayilotshwe ezinhlizweni zamadoda. Ngapha banikwa isivumelwano esidala, kodwa phakathi kwenhliziyo yabo kunemisebenzi le enyama ilotshiwe ezibhebheni zenhliziyo zabo. Ukona kukaJuda kulotshiwe ngothilwe diamond, ngothilwe insimbi la ngenhloko yendayimani, kulotshiwe phakathi kwabo. Ubhekeleni khona lapho ke kuphuma into enhle khona lapho enhlizweni yomuntu. Kulotshwala negwayi, kulokufeba nokuphinga nokuxabana nokufisa nokubhensa nenkunkuma yonke yona le yezono. Ngeke aphile umuntu angeke akwanise, ngoba kusuka enhlizweni okubanjwa izandla, kulungiswa enhlizweni abese kwenza ngezandla. Umthetho nxa ubhalwe ezibhebheni zamatshe awuzange ulungise phakathi. Umthetho wawubalisa ukwenza izinto, kodwa ukufuna kokwenza kwakukhona. Umthetho wawubanqabela uthi ungenzi so, kodwa amandla okufuna babelawo. Kodwa malibonga igama lenkosi, sizwa lapha ukuthi uJesu ke nxa sebuyile umlamuli wesivumelwano esitsha, lo uJesu lo onguye umeli wesivumelwano esitsha, imithetho kaMlimi izalotshwe enhlizweni ngaphakathi. Igama lenkosi malibonga. Uyasibona lesi sivumelwano esitsha, imithetho ilotshwa ngaphakathi enhlizweni yomuntu, kulotshwa imithetho kaMlimi. Yikho uJehova ebabona ukuthi banjalo, lenhliziyo yabo injalo, wasebanika ke nansi isithembiso. Haleluya. Vula kuEzekiel 36. Incwadi kaEzekiel chapter 36 verse 26. Hallelujah. Sizwe indaba emangalisayo lapha. Nxa kufika isivumelwano lesesitsha, kulomsebenzi okumele uthathe indawo. Hallelujah. Nxa kukhitshwa lesi isivumelwano esidala, kulomsebenzi omkhulu othatha indawo emuntwini. Hallelujah. Nanko ke siyakuzwa ngelizwi likaMlimi khonale uJehova ekhuluma ngalesi sithembiso ukuthi uzakwenza isivumelwano esitsha. Laleli package yakhona ukuthi ithweleni. Verse 26. Ezekiel 36 verse 26. Ake sifunde khona lapha. Inhliziyo entsha ngoninika yona, nomoya omutsha ngofaka ngaphakathi kwenu. Hallelujah. Ngisuse inhliziyo yetshe kuyo inyama yenu, ngininike kini inhliziyo yenyama. Verse 27. Ngobeka umoya wami ngaphakathi kwenu, nginihambise emithethweni yami, nina nogcina izahlulelo zami nizenze. Hallelujah. Nansi isimanga esimangalisayo. UThixo zihlobo zami kule nhliziyo egejagejwe ngezono, kwabhalwa ukona kwabantu ezibhebheni zenhliziyo. UThixo uthi kulesi sivumelwano esitsha, haleluya, nansi lapho into azayenza. Bonke ke abaphendukayo besizwa ngendaba kaJesu weNazaretha, igama lenkosi malibongwe, besizwa kushunyayelwa umeli nomlamuli wesivumelwano esitsha, bangezwa ngaye baphenduka ezonweni zabo, kwenziwa lo msebenzi. Igama lenkosi malibongwe, kwenziwa lesi simanga, the greatest operation of them all, the greatest miracle of all. Nansi isimanga esidlula izimanga zonke. Lesi simanga sidlula ukuvulwa kwamehlo eziphofu.
Lesi simanga sidlula ukuvuka komuntu ofileyo. Lesi simanga sokutshintshwa kwenhliziyo sidlula ukuchwaphuluka kwenhlangothi zochwabheneyo. Lesi simanga lesi ngesokutshintshwa kwenhliziyo. Haleluya. Igama lenkosi malibongwe. Uthi uJehova inhliziyo entsha ngoninika yona. Ngachonga ukuthi ngizayilungisa leyana ngiscrape izono. Uthi uzasinika inhliziyo entsha. Haleluya. Uyawuzwa kumthetho wesivumelwano esitsha, uyayizwa ipackage yakho ukuthi ithweleni. Inhliziyo entsha ikhona phakathi la. Haleluya. Inhliziyo engalotshwanga ngepheni yensimbi ngothilwe diamond. Ngenhloko ye diamond. Hayi, uzaloba enhlizweni entsha umthetho wakhe. Uthi uzayikhipha leyana inhliziyo. Akuzwe lesi sithembiso. Inhliziyo entsha ngoninika yona, nomoya omutsha ngofaka phakathi kwenu. Ngisuse. Amen. Hallelujah. Sike satsho phambilini ukuthi sivumelwano lesi esitsha kasisibekeli kuphela izono kodwa siyazisusa. Khangela futhi inhliziyo endala ayiphonga ukupholishwa, hayi kodwa iyasuswa. Hallelujah. Glory to God. Yikho umuntu ekuKristu ungumuntu omutsha okwakuqala kudlulile ngoba inhliziyo leyana yonayo elotshwe ububi isusiwe. Hallelujah. Wasefakwa wanikwa inhliziyo entsha. Igama lenkosi malibongwe. Uthi lapho umlimi ngisuse inhliziyo yetshe kuyo inyama yenu. Amen. Ngininike kini inhliziyo yenyama. Hallelujah. Nansi simanga sokuzalwa kutsha. Khangela sihlobo esithandekayo. Nxa umuntu ezalwa kutsha. Yes. Igama lenkosi malibongwe. Nxa umuntu esindiswa. Hallelujah. Igama lenkosi malibongwe. Nanku umsebenzi othatha indawo madoda. Yeah, ngiyayithanda indaba yevangeli ngoba umuntu okholwa kuJesu kumele kube lo mahluko wesoni lo muntu ozelwe kuthi. Nanku umehluko madoda. Uyabona nxa isoni siphenduka efulathela izono umuntu esiza kuJesu esiphambanweni ebuya ngenhliziyo ezisolayo ephenduka ezonweni zakhe achizono ngendlela yeBhayibheli afulathele uSathane aphume ezweni lobumnyama ephume ezonweni esiza kuJesu weNazaretha into afika menze yona. Hallelujah. Inhliziyo endala leyana. What a wonderful glorious change. Inhliziyo endala uyayikhipha uJesu. Hallelujah. Abese faka inhliziyo entsha. Uyakuzwa lokho? Ususa inhliziyo yetshe leyana elotshiweyo phezukwayo izono imisebenzi yenyama eyiyo dikhathaza umuntu esenza ukone engafuni elibhantinti lesono ngoba kuphuma lokho enhlizweni yakhe imfuyo yenhliziyo yakhe echaphakela ngaphandle. Lizono ezibhaliweyo lezana imisebenzi yenyama leyana ebhaliweyo ibisisuka lenhliziyo endala inhliziyo yetshe nxa isuswa. Hallelujah. Ekuzalweni kutsha kuhamba lemsebenzi yakhona. Igama lenkosi malibongwe. Kuhamba lobutshe bakhona. Kususwa inhliziyo yetshe ebhaliweyo egejwa ibhalwa imisebenzi emibi isuswa khona lapho bese kufakwa inhliziyo yenyama. Uyabona ke kuthi nxa kungena inhliziyo yenyama le kwenzeka isimanga. Lalela uthi uJesu uthini. Kuyamangalisa. Uthi ngisusa inhliziyo yetshe kuyo inyama yenu ngininike inhliziyo yenyama. Yesu simanga esenzeke ukuzalweni kutshala. Yikho umuntu kumele abuye ngenhliziyo yakhe yonke ayifika ichiye kuJesu lapha. Hlobo esithandekayo nxa uzalwa kutsha yikho ukuthatha indawo lokho. Kusuka inhliziyo yetshe kufakwa inhliziyo yenyama. Kususa inhliziyo endala kufakwe inhliziyo entsha. Kaphelele lapho uThixo uyaqhubeka lesi sivumelwano siyamangalisa. Akuzwe okuqhubeka kwenzeke. Kuthiwa futhi ngobeka umoya wami ngaphakathi kwenu.
isimanga bazalwane, uThixo ubeka umoya wakhe ngaphakathi kwethu. Nginihambise emthethweni yami. Hallelujah. Nina eselinomoya omutsha lina, lina eselinenhliziyo entsha lina, lina eselinomoya wami phakathi kwenu, ngizalihambisa emthethweni yami. Abese sithi uJehova, nina ke eselinjalo, nina nizogcina izahlulelo zami nizenze. Uyabona into enjalo? Nina nizagcina izahlulelo zami nizenze. Amen. Uyabona ke umuntu ozelwe kutsha, haleluya, ulenhliziyo entsha, ulomoya omutsha. UThixo sefakile phakathi kwakhe umthetho wakhe, uThixo semhambisa yena emthethweni wakhe. Osekumele kwenziwe kuphela umuntu lo yikugcina izahlulelo zakhe azenze. Amen. Haleluya. Kumnandi ukuzalwa kutsha. Hallelujah. Kumnandi ukunikwa inhliziyo entsha nomoya omutsha. Uyabona ke uThixo aloba imithetho yakhe enhlizweni yakho. Madoda, yabona isimanga esenzakalayo. Linto emangalisa kangaka. Kusuka inhliziyo yetshe kufaka inhliziyo yenyama. Kusuka inhliziyo endala kufaka inhliziyo entsha. Lenhliziyo entsha isikwazi ke manje ukugcina imithetho kaMlimo ngoba isiphakathi. Brother, uzwile dadewethu, imithetho kaMlimo ayisabhalwa ngezibhebheni zamatshe ngaphandle komuntu, hayi, kodwa silotshwe phakathi ezibhebheni zenhliziyo. Sokulomthetho kaMlimo, sokulemthetho kaJehova khona lapha. Umuntu ke uyabona ke sokuphuma manje imfuyo elapha, imfuyo kaMlimo ebhalwe enhlizweni. Haleluya. Sesenza imisebenzi elungile, sethela ke manje izithelo zikamoya. Uyabona ke, those fruits are a result of the change of heart. There is total change, complete change. Yeah, uMthixo uyayikhipha inhliziyo endala afake inhliziyo entsha bese kuphuma impilo entsha. Ngumuntu lo sezelwe kutsha, impilo yakhe isintsha. Uma umuntu ekuKristu ungumuntu omutsha, okwakuqala kudlulile, bheka konke kwenziwe kutsha. Khathesi umuntu lo useyilokhu usezelwe kutsha, uselenhliziyo entsha, uselomoya omutsha, senemthetho kaThixo kuye. Uyabona, ngenxa yesivumelwano esitsha. Igama lenkosi malibongwe. Ho, yekubuhle besivumelwano esitsha esenza umuntu abe mutsha, aphiwe inhliziyo entsha nomoya omutsha, nemithetho kaMlimo ilotshwe enhlizweni yakhe. Manje sihlobo zami, lesi sivumelwano siyamangalisa. Sibuyele kwaba seHebheru ngale, sizwe izwi likaMlimo. Hallelujah. Sifunde futhi ku chapter 8 kwaba seHebheru. Lapho sizwe uThixo esitsho ekhuluma khona ukuthi ziyezinsuku engizakwenza ngazo isivumelwano esitsha nendlu kaIsrayeli nangendlu kaJuda. Leso sivumelwano uthi uMlimo asozifana sakuqala. Glory to God. Esakuqala sasinganika umuntu amandla okunqoba, kodwa lesi sesibili uyabona akula sizathu lapho ukuthi umuntu abuyele ezonweni. Akula, ngoba inhliziyo itshintshiwe brother. Glory to God. Ulenhliziyo entsha ayisafani laliyana. Usenemicabango emitsha. Uyabona ke manje ukuzindla kwakhe sokukutsha ngoba wenziwe emutsha, ngokwenziwa kutsha kokuhlanza kwegazi lika Jesu elihlanza kungabi novalo lwesono. Amen. Glory to God. Nanko ke uthi lapha ku verse 12. Amen. Ngesiqale ku verse 11 kulungile. Abayikufundisa yilo wafundisa owakhelene naye, yilo wafundisa umfowabo ngokuthi yazi inkosi, ngokuba bonke bayakungazi, abancinyane nabakhulu. Lalela ke, ungaphambaniseki. Akutsho lapho ukuthi kabayikuchuma ezana. Akutsho khona lokho. Ukuzwa kuyakhathaza.
lapha nxa kuthiwa abayikufundisana omunye esithi yazi inkosi akutsho ukuthi uchumayezana hayi kutsho ukuthi omunye lomunye uzaba le personal experience yelomsebenzi so much such that lo muntu uzazibela yena noJesu bazaba nobuhlobo personal relationship lomlimi akasamazi uThixo through umfundisi wakhe hayi kasabi lobudlelwane lomlimi through umpriest omunye hayi kodwa semazi glory to God ngoba semsebenzile inhliziyo igama lenkosi malibonge nxa ezalwa kutsha lo muntu umoya kaThixo uhlanganyela nomoya wethu ukusitshela ukuba singabantwana bakaThixo igama lenkosi malibonge nxa uzalwa kutsha sihlobo sami yikho kusiba lobufakazi obutshoyo ukuthi jabula izono zakho zithethelelwe kukhitshwa inhliziyo endala haleluya wafaka inhliziyo entsha kususiwe imithetho leyana enyama imisebenzi yenyama isusiwe amacala aphelile igama lenkosi malibonge suphiwe inhliziyo entsha umlimi seloba ke imithetho yakhe ezibilini zenhliziyo yakho uThixo seyakugcina wena haleluya akuhambise emthethweni yakhe yekubuhle bokusindiswa abantu abese sithi uThixo wena ke sugcina kuphela izahlulelo zakhe nokuzenza akusahluphi ngoba inhliziyo vele isilungisiwe ukuthi igcine imithetho kaMlimi isilotshwe enhlizweni haleluya izulu selihlala phakathi kwakho uThixo sele handwriting yakhe lapha enhlizweni what a glorious thing bazalwane bami zihlobo ezithandekayo khangelana ubuhle besivumelwano esitsha haleluya asisabuyi madoda lezimvu bobhuti asadinga imbuzi hayi asadinga mazinyane madoda akusadinga lezi nkunzi hayi imfana kaThixo esusa izono zezwe yenza umsebenzi waphelela ngokufa eCalvary igama lenkosi malibongwe isivumelane esitsha siyamangalisa kwama ukufa kwezinyamazana igama lenkosi malibongwe khathesi igazi elika Jesu Kristu weNazaretha eselinikele eCalvary laphana eLathini wangena lalo uJesu kangenanga lalo kuthebanekele walapha emhlabeni hayi kangenanga lalo kumfanekiso wethebanekele lisezulwini hayi kodwa wangena ethebanekeleni uqobo wafika eLathini uqobo ephethe igazi lakhe uJesu uyamangalisa ephethe igazi lakhe manje ke walifikisa ke haleluya wasesizuzela ukuhlengwa okuphakade igama lenkosi malibonge yikho umuntu akasayi kubuza komunye ukuthi kuphilwa njani hayi ngoba udriver ke sephakathe enhlizweni amandla okunqoba sephakathe enhlizweni laba mamamukelayo wabanika amandla okuba babe ngabantwana bakaThixo yakubona ke laba abakholwa egameni lenkosi sebe lemithetho kaMlimi ngaphakathi kwabo sebe lomthetho kaJehova ngaphakathi kwabo isilotshiwe imithetho kaMlimi ezinhlizweni zabo ukuphilela uThixo akusabahluphi hayi ukunqoba isono akusabahluphi amandla balawo sebewaphiwe igama lenkosi malibonge yikho kuthiwa lapha abasayi kufundisana umfowabo fundisa omunye esithi yazi inkosi ngokuba bonke bayakungazi amen abancinyane nabakhulu bonke bayakungazi utsho njalo umlimi bayakumazi njani lalelake nxa umuntu ezalwa kutsha lolu zalo lutsha lolu haleluya umoya oyingcwele uyakutshela ukuthi usuzelwe kutsha wena wedwa uyazazela uba losindiso lokuzazela hallelujah wathi omunye umhlabeleli some think so they hope so they guess so they trust but I know I am saved yabona ke it's a personal testimony that you are given by the Holy Spirit. He will witness within your soul that your sins are forgiven and you receive this salvation uzazele wedwa bususitshela ukuthi uJesu sengizele kutsha
It is your experience. Hallelujah. Kusivumelano lesesitsha uyazazela igama lenkosi malibongwe. Omunye nomunye uthola ubufakazi bakhe ukuthi izono zithethelelwe. Yikho phela awunqotshelwa izono ngomunye. Hayi wena uyazinqobela wedwa ngoba amandla uwaphiwe. Glory to God. Ukunqoba ukuphiwe ligazi lika Jesu kulesi sivumelwano esitsha. Inkosi mayisibusise. Siqhubeke sizokunye okumangalisayo ngalesi sivumelwano esitsha. Verse 12. Ngiyakuhawukela ukungalungi kwabo, ukona kwabo nokubi kwabo ngingabe ngisakukhumbula. Hallelujah. Glory to God. Ukona kwabo nobubi babo ngingabe ngisakukhumbula. Khangela ubuhle besithembiso lesi, khangela ubuhle besivumelwano lesi. Ukona kwakho uThixo kasayi kukukhumbula ungazalwa kutsha. Glory to God. Izono ziyahamba. Hallelujah. Amen. Uthi omnye umbhalo njengempumalanga ihlukene nentshonalanga kunjalo udedisile uko izono zethu kithi. Yes brother, ziyahamba izono. Lesivumelwano siyamangalisa. Asakhunjulwa futhi. Susima phambi kukaThixo ingathi awukazi uwone bakithi. Awubona umuso onganani. Khangela man sihlobo sami lesi sivumelwano esikuso ngoJesu weNazaretha. Uthi uThixo ukona kwabo angisayi kukukhumbula nobubi babo angisayi kukukhumbula. Awubona into enhle kangaka. Yikho sithandwa sami ozelwe kutsha, ongcwelisiweyo. Hallelujah. Ombeswe ngamandla kamoya oyingcwele. Nxa esifa uJehova uthi kuyigugu emehlweni yakhe ukufa kwabalungileyo ngenxa yokuthi izono zalumuntu lo azisakhunjulwa. Glory to God. Hallelujah. Zihambile zisusiwe ligazi lika Jesu weNazaretha. Nxa zisusiwe asakhunjulwa. Hallelujah. Hallelujah. Ekufeni ke laphana kasalahlwa lumuntu ngoba izono zakhe zisusiwe, amacala akhe asusiwe. Igama lenkosi malibonge. Khangela ubuhle bakhona manje. Zingasuswa sihlobo sami, izono kazisakhunjulwa. Yikho ngafa uyafika ezulwini. Nxa uthe wazalwa kutsha. Amen. Nxa uthe wakhonza umlimo ngezimiso zesivumelwano esitsha. Omeli waso nomlamuli waso, the testator is Jesus Christ of Nazareth. Nxa uJesu ethe wakukhulula ke lithi izwi likamlimo uma indodana ilikhulula niyakuba abakhululekile impela ngoba izona azisayikukhunjulwa. Igama lenkosi malibonge. Suphila ke emhlabeni suthethelelwe izono sezingasakhunjulwa ezakho njengezika Paul ezokubulala amaKristu zoloziyana zakhohlakala zathethelelwa zahamba chose. Yikho Paul esithi liqiniso lelizwi lifanele ukubonga nokubonga ukuthi uKristu Jesu weze emhlabeni ukuzosindisa izono. Uyamuzwa ke ngoba izono kazisakhunjulwa. Igama lenkosi malibongwe. Nxa umuntu ekuKristu izono kazikhunjulwa, ziyathethelelwa zenzayo zonke ziyaphela ngoba igazi lakhe lisusa izono zezwe. Igama lenkosi malibonge. Manje sihlobo esithandekayo, uma kukhona lapha olokhe ngaphandle kwesivumelwano lesesitsha uphuzile sithandwa sami ungemva kwesikhathi. Nxa ukhona lapha olenhliziyo elokhe ingakatshintshwa, olenhliziyo yetshe, olenhliziyo embi, inhliziyo ebhalwe izono, lalela ngikutshele ungaphandle kwesikhathi. Usuphuzile man, ungemva kwesikhathi. Lalela into engayenza namhla kuseni, phenduka khathesi. Phenduka khathesi. Igazi lika Jesu lisusa izono zakho. Hallelujah. Inhliziyo yetshe isuswe ngendlela yokuzalwa kutsha
kususwe nomoya omdala kufaka umoya omutsha inhliziyo entsha kulotshwe imithetho kaMlimi phakathi kwakho khathesi kungenzeka ngendlela yokuzalwa kutsha igama lenkosi malibonge namhlanje kuseni uThixo uyafuna ukuqinisa isivumelwano sakhe ufuna ukusenza kuwe khathesi haleluya nxa ubuya nxa uphenduka nxa uchiya umhlaba nxa ufulathela izono usiza kuThixo uthi Jesu ngiguqule inhliziyo yami susa inhliziyo endala uJesu uzakuzala kutsha yes asusa inhliziyo yeche akunike inhliziyo yenyama igama lenkosi malibonge akunike inhliziyo entsha yekubuhle bosindiso bakithi uphiwe inhliziyo entsha amacala aphele bakithi sihlobo sami ubunandi bokuphila umuntu engasela macala hawu bakithi sihlobo zami ubunandi bokuthethelelwa buyamangalisa ngeke ngikwanisa ukukuchazela khona kodwa uzabuzwa yes my brother I fail to explain to you I can't tell it you know in words I run short of words to explain the joy of salvation my friend the joy of salvation is above description it is beyond your comprehension yes I'm telling you you can feel it better than you can express it ngoba kuyabe kuchintshwa inhliziyo yeche kufakwa inhliziyo yenyama kususa inhliziyo endala kufakwa inhliziyo entsha haleluya umsebenzi lo wenziwa ekuzalweni kuchala igama lenkosi malibonge lesivumelwano uThixo uthi uyasenza ke ya ummeli sowabuya umlamuleli wakhona sowabuya uJesu weNazaretha igazi lesivumelwano selachithwa everything is ready for you konke kulindele wena khathesi ungaphenduka namhle kuseni uyasindiswa namhle kuseni luyazalwa kutsha my brother utshintshwe inhliziyo unikwe inhliziyo yenyama kususwa inhliziyo yeche imithetho kaThixo ilotshwe ezibhebheni zenhliziyo yakho igama lenkosi malibonge namhle kuseni ngubani ozifumanayo ngubani ofuna lesivumelwano esitsha esilezithembiso ezimangalisa kangaka uma ekhona onhliziyo yakhe indala ongakazalwa kutsha nanti thuba glory to God nansi isikhathi sokuthi uThixo atshintshe inhliziyo yakho akunike inhliziyo entsha uThixo asusa inhliziyo endala igama lenkosi malibongwe nawe ungene phakathi kwesivumelwano lesi esitsha esinommeli waso nguJesu weNazaretha inkosi mayikubusise wena othi namhla ngibuzimisele inkosi mayikubusise vele isikhathi sikhona ithuba ilona leli elakusasa ndoda alaziwa kungcono uphenduke khathesi kulunge khathesi kungcono uphenduke manje kulunge manje igama lenkosi malibongwe sondela ke ngenhliziyo yakho yonke nxa usiza kumlimi ungachiyo olunye ulutho woza ngenhliziyo ephele leyo inkosi mayikubusise ngemva komthandazo lo asiguqe sonke phansi sithandaze inkosi mayisibusise sonke Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe malibongwe baba igama lakho elingcwele sibongile ngesivumelwano baba sibongile ngalesivumelwano esitsha osenza nabantu umsindisi lapho susa khona inhliziyo eche usinike inhliziyo yenyama ususa inhliziyo endala usinike inhliziyo entsha Thixo wami nampa abantu bakho bheka baba bayasondela omunye nomunye nesicelo sakhe Thixo ezwini lakho kugoqelwe konke baba sebenza ngomangaliso namhle kuseni zala kutsha ungcwelise wembese ngamandla kamoya weingcwele uphilise abagulayo senzele lokhu baba ngegama lika Jesu weNazaretha imisebenzi emkhulu mayenziwe ilizwi lakho kubo bonke baba abazithobisayo kubo bonke abakholwayo yelula ingalo yakho baphathe baba ngiyabonga Jesu ngiyakholwa ukuba kwenziwe ngegama lika Jesu kuze kube phakade amen asithandazeni